لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Počitovani brakja, počitovani sestri, assalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Da vi postavam jedno prašanje, se nadam deka ke dobijeme, inša Allahu ta'ala, jedan zajednički odgovor koji što ke dojde od labočinata na našite duši, od labočinata na našite srca. Prašanje to za site vas glasi: što je to kodeks ili kakva je ta zbirka na pravila i propisi po koji što muslimano treba da se vlade. Mnogumina od nas na početok kad ostanac buneti, ne znajki kako da odgovarat. Mnogumina od nas može bi ovako prašanje prpat vo svoj život slušnale i od ta pričina nema da bidat podgotveni da dadat su odveten odgovor. Međutim, odgovorot je mnogo lesen, odgovorot, dragi i počituvani moji, je mnogo jednostaven. Odgovorot na ova prašanje je kodeksot ili pravilata koji što treba da se počituva tvoj životot na jedan vernik je kodeksot ili zakonodavstvo to na vozvišenju od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, to jest objavata na naši od gospodar koja je sobrana vo negovite prekrasni i veličanstveni zborovi koji što nije muslimanite gi narekuvame Kur'an. Počituvani i dragi moji, Kur'anot je knjigata koja što treba da bide voditelj vo našite životi. Kur'anot je Allahoviot zbor koji što treba da gi upravuva i ureduva site raboti vo našata sekojdnevica. Kur'anot je toj propis i to pravilo kon koje što nije vernicite treba da se pridržuvame, bidejki od tukaja crpime životnata sila. Od Kur'anot ja crpime ona energija koja što ni dava život. Gospodar ođele še'nuhu velivo Kur'an: Ja juhalledine amenu isteđibu lillahi wa li rasuli idha da'akum lima juhikum. O vije koji što ste poveruvale. Znači, obrnete vnimanije. Gospodar subhanahu wa ta'ala ni se obrakja so jedan mnogo ubav izraz. Ne počestuva su izraz od vernici i veli: o vije koji što ste poveruvale. Ne pofalil. O vije koji što ste poveruvale. Odzvete mu se na Allah i na njegovi odpratenik, koga ve povikuvat vo ona vo što je vaši od život. Naši od život je zborot na gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala. Naši od život, naša ta energija, evo ona što gospodar subhanahu wa ta'ala ni go dal. Ima jedan paradoks deneska, dragi i počituvani moji, živejeme vo jedno vreme prepolno so dinamika, so taka narečeni stresovi, so taka narečeni traumi i znajete kako gi lekuvat lugjeto tije stresovi i traumi koji što im gi nametnuva moderni od tok na živenje, gi lekuvat so tableti, za smiruvanje tableti za ova, za spijenje tableti za ova, za ona. Međutim, to je pogrešno i to je paradoksalno koga evo prašanje veruvanje tovog gospodara od Allah subhanahu wa ta'ala. Kako je možno, počituvani moji, duševnata bolka da se leči so hemija? Ne je возможно koga dušata te boli, koga srce to te boli. Ne je возможно to da go lekuvaš to tableti. Leko te vo zborot na gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala koji što ne uči kako da postapujeme, kako da veruvame, kako da se vladejeme sekogaš, a posebno vo ovoj mesesna milostna na gospodara ođele še'nuhu, koga to i veli: Ela bi zikri lahi tatma'inul kulub, na vistina srcata na lugjeto se smiruvat koga go spomnuvat Allah. Ako nije sakame, našite srca da bidat mirni. Ako nije sakame, naša ta energija postojano da ja obnovuvame. Ako nije sakame, sekojdnevno da ja čustvuvame ta životna sila koja što ne razlikува od onije koji što ne se vladeat po Kur'anot, toga što treba site zajedno da se prifatime na Allahovata objava, da go sledime njegovi zbor i da ni bide jasno deka Kur'anot ne deka samo treba da ni bide voditelj vo naši od život, tuku Kur'anot je toj ili toj kitab, ta knjiga na gospodara subhanahu wa ta'ala, je ta koja što treba da gi ureduva našite životi. Bidejki, ako sakame da bideme Allahovi iskreni robovi,
treba da go prihvatime edinstveno priznatiot profil na živenje i na oživuvanje na Allahovata vera, a to не е возможно освен низ призмата на следењето на Аллаховите зборови во неговата величенствена книга. И молете го Господара Субхану ва Таала, а и јас со вас, да бидеме од тие кои што ќе се придржуваат кон законикот на призмата на објавата на возвишениот Господар Аллах Субханаху ва Таала. Вассаламу Аллахи алейкум ва рахметуху ва баракатуху.